командасы ойынды жүргізуде басым білен басылығы айтамға командасы мына жаңа есім білен келіп отырса команданың құрамында жастар Елатап, жастар Елатап Масық Түркісі оқылып бірінде ал енді айтамға команданы жетекші Аспанбеков Абдулла, Масық Түркісі Оқылы Асымбек мына команданың жетекшілігін айтып кетті. Мұрат командасында қатында Абдулла командасы шықты. Барабат Жанышуадап айтамға командасы Ечайда ауызға шығып кетейік. Жеке. Сегізінші нөмірдегі Қосымбай Жаныс Қосымбайдың шаққанаты болады. Айтамға командасына жетінші нөмірдегі Ердәлі шаққанаты қарға шыққан. Зармақты әдеме қарға шыққан. Жаныс менен Ердән Есетхан Абдулла Бердімір 10-ші минутта 20-ші секундта жетіп. Команданың капитаны Қожаболла Балтырды 70-ші команданың капитаны Ақтағалыдағы айтамға командасы Қарқырамды бөлді. Мұрат командасынан жеке-жеке пират күтшаға ортаға шыққан бесеке Абдулбек жана Мырза Жаңғырчы Мырза чапқанаты Бостон ал енді бесеке командасынан пират пенен ортаға шықты. Айтамға командасының жеке-жеке төртінші алты шықты ортаға. Жеке-жеке жақсы ойын болады. Бір-біріне тең таразда тіке қарай тұрған командалар келіп тұрады. Жақсы ойын басталды. Алдыңша 8-ші номер Абдулла Мұрат командасы 8-ші номердегі Қасымбаев Жаныс 98 turda. Zavator Özgür'den Malabar Janış geldi. Parmak kaldı. Alayağına ciddi olaylardan geçecek oldu. Hayvanat bütünlüğü. Oyun hayvanat bütünlüğü yerindeki. Geçtik. Hayvanat bütünlüğü yerinde Murat'la katı olayla kullanıldıkları hakkıyla hazırlığı vakıftakları belirli oyuncu hayvanatları bastırmalı. Geçti. Hayvanat oyun başlandı. Katı oyunları özür Murat'la gözü Жақсы бірсі тез кандидаттың ойындағы делегелерді жекелердегі жетінші мөлдегі айтамға командасынан Нұрғасы Ережан, ал енді Мұрас командасынан жекелердегі шыққан 8-ші мөлдегі Қосымбаев Жаныш Заватоймен шаққалады Заватой шықты, ортадан шықты, еді Ağızlar çıktı. Ayaklarını jakşı orta Murat komandası yanlış gönderdi. Zavaklar ile bastı. Alaylarla ihtiyat koyuyorlar. Jakşı kötü orta
командасы Жаныш Кошумбаев, Бережан Рыскулуев, Орденен Жаныш басып чекті. Әлді жағынан қандай жөнді бөліп көрдігі. Айдер, жеріміздермен арызға оларға аяғыларды. Итер қолғы олмасы көрдігілі. Шекті Абылға командасы жайылға шекті. Артынан Бережан Сарапат Айсанға командасы. Өмірді! Tappat oyun havasından Şaylo Hayırlı Nazar Özbek Sami bir mutlu kurçaylı mağaba bir yapımına döndürürsün ama tüyleri akırıklı mümkünler akırıklı sütün yapar ceketi ben mutlular olarak zamandasın kabul edildiği şeyge onda bu çakkan atıp kibar жетінші номердегі Рысқұловтан қапқанаты қалағашқа айдамызды азыр жерден басталды. Айтанға командасы менен Мұрат командасы алғашқы секундалар шыққанда жерде теке жатат. Текенің салмағы стандап, ойын қаласында қалыс Шайли Ауынқұлов. Төрдігер атласына болу қаражатында қалыстан қолы көмөмөтө, ойын курс болуы, жақсы биік деңгейде болуы. Комбинационный жаңақтар келіп, аттар келіп асыбай бұйырса. Екі команданың өтті таныстырып өттім сіздерді. Алыстан беріп отырған меймандары Ай Қамға деген мықты ісімменен, соның ісімменен ойынған Мұрат деген өкілді бір-біріне шайқай беріп тұрған мықты командалар беттесі олар. Ойын деген, бұл команда бейде, жетті, барағасы мықты олардың бірінде. Екінші номердегі Нафар Ойынбек Сұлтан. Жетінші номер Айтанға командасынан Рысқұлов Ержан, Мұрат командасынан 5-ші номердегі Осынбаев Жаныш, Мингерматов Зағатой, Өтес Малатой, мықты тіреші апат, мықты тіреші апат, еңкей апат, көтері апат, амалы тігінде келіп апат. Шықты Мұрат командасы шықты. Зағатой менен Жаныш ортақынға басуан ойын отып апат. Бас, өтті, бетті, 10-ші номердегі әрекеттерін атышауы болуға. Қайғазамар басуған екіңіздерге қалқылы өте ойынша Аракет менен жайынға шықты. Абдыш өйіні ойына тақымдар шығарды. Мықты байқалды қайғазамар Айтанға. Соның
8-ci Mırak komandası Camış Zalatoy menен ortadan alıp çıktı. Çalışıplar Bayşamlar komandası деген жолу бар. КПРК спорт каналына Элдиярга чоң каршылык билдирет. Мына көздөрү кайсы чемпионат, кайсы мектеп болбосун ошол КПРК соңу трансляция түгө алып элге маалыматты ушундай салып тартуулап берет. Рахмат. Келечегинде Пират менен Мурат командасы Пиратты чыгарып алып ортодон алып чыкты. Жакшы менен салымчыларды Pilat menен ортодон алып чыкты. Эми азыр көрөбүз азыр Мамбет кайсы жакка билген өнөктөштөр жанына барабайбы. Сайгамана майданга мыкты жерге алар жетип турган жайшылыкта бел парламенттен салатча секунда bir upay menен Мурат командасы алдына чыкты. Мурат көздөрү ушундай өстүдө. 3 менин жанымда уақытта байланып өтөп көздөрү талак жергесинен чыккан мыкты кыргыздын атыганы талак облусунун көкөр видеосунан арбакты президенти талак берейин негатив деген болот. Талак Кубатовичке жакшылыкка ийгиликтерди каалайын. Мынандай жакшы командалар кайрадан жанданып, жакшы командалар кайрадан күттөрүп алыстан келип Айтамбар командасы. Талак Кубатович өзү биздин жаныбызга келди. Сөзгесине түшкөнсүз Талак Кубатович мынандай жакшы оюнду көрүп аласыз. Arda'yı uşunday gördüğü, özü gönderinde can duyuyor, nişanattan aşır taşlanan muhtemel önümden atıyorlar, bana yolda. Birinci duyuyorlar, Bağcıcılara biraz kamandası, ortaklığa bakıyor, yönetmeye bakıyor, gözü değişikte, Aykan Ayırı'nın kaynakarı mutlu olmayadı. Bilinir sana, bilin, kulağına, kimlik dediği gibi, Bağcıcılara değişiktenin tatlımında, Algarı'da birinde bir kıyafı cırcıkta kolbakları bir sırada kaybolmakta edildi. Diyorsa, kolbaksa, yedi zamanlarda vardır. Kaysı canına kanday oyunları bakıyorken anılayı kalmayız. Ben Siner'deki sağında kaldım, Allah'a kaldım. Orada Kastam'da bütün ürünleri yapıyor, Aykan'la tamamladı, yakşı. Жерге. Hayır, mıhtı oynuyor. Böyle bir vakit en başarılı. Vakit bize veren çok güzel ve bundan yarış koşulmay. Bir fırsatın çapkanadı. Жақсы, ешқандай ереже болған жоқ, жақсы. Білексіздердің білеге, мына өтіптің қоншы толы, балты, белгілі, ақылды деген ұшын. Жақсы, aslında bu arkadaşlar alışmalar, sağlıkayla olmak mene, sağlık ayıp etmene, sağlık böyle olmaz. Bu oyunda bu oyunda gider. Gider, bir taraf, bilirsin.
Oyun ketip, gelecek kılıp. Özüne bakıyoruz. Tez yandan qarap koyuyoruz, ballarını qarap koyuyorlar. Bölümünde. Жеткізілген екінші номердегі бекмардан бір сөйлем. Бірақ командасынан Золотой менен Жаныш чапканаты Золотой. Зейіттердің бірі Жаныш. Осындай Жаныш азырынша Мурас командасы командасының тақымында Yanlış olsa Aytanma komandası, Aytanma komandasının kulüplerleri canlı kulüplerleri toplayıp Halas Federasyası'ndağı Mısır Müzik'teki Cıldızbek başında görüyorlar. Aktarcı toplayıp Jakşı iş halklarında bölümlerine dengekleri Halas Federasyası'nın yedirçiliğine, Halas Federasyası'nın Rasyoneliğine Murat komandasının Aktar'ın Federasyası'na Buna Zolatoy, Pirat, Kırkman çok деген, Gülsarı деген мышқаттар деген бұнау екі еліміздің екі аймағымыздың көздерін күткендерге жолғашылық бір-бірге қайдан апарамыз. Рахмат, ел бойынша қайдан ел арасындағы атты қамырады тақымында атылым болады. 13-ші минутта бітті 14-ші минутта болады. Murat komandası Bunları sağlık verdik, yetkin verildi. Bir puanlar süreçte eğlendi, yetkin verildi. Aktörü paylaşıp gitti, bir çok koy. Bayge, rakip, yüzey verdik, sarıverdik koyuyor. Kırmızı, Murat komandasına bir koy cevaplandırıp gitti, Özbekistan'da bir pozisyonun kapçılısında kurar. Rahmat, Özbekistan'da cevaplar olunca, Yabancı'nın oyununda salayın kurtuyun olalım. 15-ci minuta, 15-ci minuta, ayıktın çiğinin altında, aşırılığı geçtiğinden, maçın yönetimine kullanak verildi. İki kamandanın yönetçiliğine, maçın kurullarına söylemek, Murat kamandanın kimdesi var, suyunu, özünündeki demirçilerinde ortada, Rasyonel birinci ayda, Kayrabat 8. ayda Canış, Çapanatı zamanı, bir Murat yaptı, Mekleş'te, 15. minuta 30. sekunda, Alıstan gelip oturgan Murat Aytanma komandası, Meymanbası'na hasiyetli köz dergesinde, 10. numarasının 4. numarasındaki Mırza Canlı Çeyrik'e Doğrusu oradaki bir şekilde kabirde olduğunuzu bir yapalım. Çekeme-çeke oyuncumuzun atkan tehlikeli 4. numara çapkan atıya Boston Cambırçıoğlu Mırza 9. numarada bir çapkan atıya Pirat Ekebinden sana diyor, Muhammed Bezek Deneyim'de mümkünçülük vermeyin. Birinden sana bir yetkiyi oratıyor, Mınanın baktı, takımda gözlerine baktı, arka karşı takımda ABD'de, yönetmesi, takımda zaten bir pozisyonu Azerbaycan, Bankay Bayramı'da babanlaşını kaynadan bize, ağzı karşılığı indir çizip keser bir dörtteyi, Ceket'e Canış Malatoy'un çapkanatın Zolatoy yerine yandan var. Buna Zolatoy'un bilesine Hasrın 17. minutta bitip 15. minutta alıyorlar. Şahinov Alıkkulov Türkiye'nin arkasında Ölük oyunlarında kalız Tuğla ortama taşlattı. Bundan sonra takdir Turgutay Aytanma komandasının çekime doktorcusu Cenab-ı Murat komandasının Canış koşundayı takdir Turgutay'ın çapkanatın beyti Canış'taki
Zaten Avrupa akıllı bilemenin akıllı sekindeleri. Yedinci tarihte akıllı sekindeleri. Pirat'ta çağır çıkan 9. номерден Beyşek'e, 4. номерден Aypanma'dan Cekeme'de Cangur Çeylan Mırza. Mırzat menen Beyşek'e aylandırıp amalinde başlap. Enkeye başlap, bana vaktın ondan süzükleri atkanın görüyor basınlar, bandara basınlar. Göbeklik olup kaldı mı diye oldu. Maaf terkait jangan terkait. Nazar alasın. Terkait Ahmet Yavaş'ın Cumhur Kuzafı Kemal Kasır. Ahmet Yavaş'ın Tampar Bölümünde Bileki olmayı alıkta çıkıp gitti. 3-1 ezelinde bankasının kuramazdı. Kocaeli Şamanların kapitanı Aksakal'ın 79. çapkanatı vardı. 2. nomerdeki Bekmurat Oğuz'dan 90. yıllık çapkanatı Kayıtan 3. nomerde %100 yıllar 91. yıllık çapkanatı Bayrağı 4. nomerde Zeynoşu Yılmazlar 92. yıllık çapkanatı Boston 5. nomerde Yılmaz Kandı 92. yıllık çapkanatı Beygil 6. nomerde Yılmazlar Kolatı Kandı 92. çapkanatı Teseri 8. Olmayla 1. Olmayla Ağır 93. yıllık çapkanatı Gülzar 6. nomerde Koyak'ın inceli 93. yıllık çapkanatı girdi. Önce böyle tamamlanmasına hayatı görüşü bir katıyla olacak patolojinin cezası kapatısını kanalın ikinci ömrünü bir defa bir kapattan attık cezası kırmızı çapkan attık ki böylece ortadan pirat çapkan atı pirat Beyşek'e al çıkan evde Kavuzun ömründeki kadın bölümü Beyşek'e 92. yılda çapkan atı pirat Çeçi 3. tane Beyşek sanı 1 Jauh sopat. Sakat 1. nomerdeki Ertuğrul İzmir'de 85. yılda çapkanatı Kurtardı. 3. nomerdeki Koşunbayık Dilek 100. yaptırıyor. Koşunbayık Kurtardı'nın başı çarpılıyor. Dilek'in çapkanatı Balkon, Tamak'ta Yürüyen 93. yılda çapkanatı Katıran, Abdülzayık Bayrak'ın çapkanatı Kurdun, Koşunbayık Nabar 98. yılda çapkanatı Gülzar'ı Çölgenbayık Beylik 88. yılda çapkanatı Kokmaçak, Koşunbayık Canış 98. yılda çapkanatı Zavatoy, Kadırgı Bölü Beyşek'te 97. yılda çapkanatı Birak, Abdülşehir Eyüpak 94. yılda çapkanatı Hareket, Kaçkınbayık Dağıtak 94. yılda çapkanatı Kapitan 12. Kaliday Jamboree Kapolda Çapkanatı Para. Bırakmamasının cemiyetçisi Haber Bölge'den Başlıklarıcı Osmanlı Bölge'de komandanı tanıştırıyor. Çekici 3. tarihte 3. minuta 40. sekundası Esenzade 3-1 aldı dağlarını 40 vakıtlar var demekçe. Allah dua ediniz. Amana kayıp durduk bölümümüzde. Mırza, Cangur Çeylan, Canış Koşunbayık ilk ortada çıktı. Enkey Canış aldı zaman bölümünün hareket kılıyorlar. Arkası çalkalap bastı bölümüne tokşay. Yine oyun kanday durulap bölümüne. Oyun kanatında kalış sayını alıp kulak. Күндер видео аптасының алысы жақсы қалыстырып жүргізіп отыр. Çapkanatı hareket. Mınalar görmeyin. Bulat zamanlarında en çağrıya çıkan Aylıklı haftalarının bağısı 1 milyonun kemi çok böyle olan
мынау Айкапа командасында мынау жаңаттарды жеп отырсыңар. Енді жаңат дегенimiz bir чемпионатта көрініп өтеді, өзін көпке жетіп. Ана енді қайын беріп мынау шындай бір топталған Айкапа командасының аттарын көріп отырсыңар. Мұрат командасының футболларын көріп отырсыңар. Мынау жаңылыс болды. Birinci yolu şu, kulübü komandayı atların çatıratmayı, bir komanda bir жерде топталып жақсы бағылды. Ошоны иш алқанында онда көч ойынған көре болып отыра отырмақшы көпкөріп көргендері. Қырап, тайғанақ үкіміне келіп кетіп атап, жаңылшып атап, ортадан келіп атап, үзіп атап, арасы ұлапат, төртінші номер жаңылшы олымызға жаңылшып атап, 6 минутта 30 секундда жақсы саяси командалар келешекте жақсы келешекте кенен бөліп тасталатқандары білмей атап команданың жетекшілігінің иш атқарып өріп атап Құдай бұйырса hareketinin nağırıyla durmak, basılan eken, basanda da kaçırarsa, mayışta da geçire baskan eken. Жақсыны жақсыда барыш керек, мұқтойын болуға. Ене, екі команда Beşiktaş'ta haber veriyor. Cephe 10 milyon euro. 10 milyon euro. 10 milyon euro. Yedi. Peki cevapları kadar çıktı. Yavuşlar. 12. numara. Aykap'a komandası bir kazanıyor Beşiktaş'tan. Yavuşlar'dan basılandı. Beşiktaş'ta. Oyuna toplamak, olan takımlar zanları uşunlar. Eğer bir olan mümkünçülük veriyor. Oyuna hayradan ve büyümek yok. Murat komandasının çekilmecide bölümcüsü Kadıköy'de Beşiktaş'ta bir kalmadı yeni degece çıkıp hayranlarını gösterip kaldı. Sultanlar mamulatımızda Beşiktaş'ta Murat komandasının çekilmecide bölümcüsü Kadıköy'de Beşiktaş'ta Cana Mırzak Yanlıçoğlu ve Murat komandasının çekilmecide bölümcüsü basıp çıktı. Toптың ортасына кирди, ушундай барды, ушундай жабышып такымдын канчалык таш экенин аз көрөбүз.
bizde hareket koyuyor. İkinci tayinli ikinci minut pası. Bağlı'da yok, Bağlı'da Alcanı'yla Sürü'yle Toptum arasında oyun gibidir. Yesektanı 4-1 alınca 7 minutun içinde koç ilgilikler jarasına bulup Yekene maktarda şunçalık koç bağlı kurulganday jartı iletimine жылгай kurulgandaybыз өзүбүз көп көрүүчүлөрдүн чапкаматтарына күбө отурабыз. 8-de чейин далай оюндарыбыз бар буюрса эртең буш лигасынын оюндары бар. Кезек менен күтөбастар. Мынау быйыл жаңы командалар, Алатау командасы, Айтамга командасы менен жаңы командалар, жаңы сын менен келип жакшы оюндарды көрүп жатат деген жолдор. Мурас командасы 8-ci номердеги Sekizinci numara Zavapları'nın koşunda yapacağımız 98. yılında 7. numarada Rıskı'nın toplam 8. yılında taraf başka. Ortada çıktı 15. minutlarında 16. minuta kadar. Bayke otur koyup mu? Buldu. Bayke. Pardon. Aypama komandası Kaygazandırlık orada 13. номердеги 60 yoruma Jigitler kichine charchankirab qolishga o'xshaydi. Charchankirab ko'rinib qoldi. Albatta 3-4 tayim degende o'zi bo'lgan yerda bo'lgan parametrni yumshashdi. 16-chi minutda Aytamlar komandası, birinci yolu Kayradan Murat komandası sol takımga basıp aldı. İlk komandanın yetekçiliğine ait yoktur. Жеткенде 17-ci minutda bitip 18-ci minutda adamlardan gelmesi Adırlı doğru değişirdi. Yanağın oynamayı ikinci oynadığı bir nazarı bir sultanın çatkanatı Çi, değişiklerin çatkanatı Birak, Kırdak, ürünler zaman biri ikiye olacak. Қарау? Берки қара қызыл бір тұтын атты. Еңгенде жатты қалып атты. Үстіндегі бала жақсы. Жетеме-жете. 18-ci minutları çapçıp 19-cu minut'a kadar katıldı. Rıhmanı özür bayqaladaslar ortadan
ортодон уақыт өтіп жатады, ортодон ойын жүріп жатады. Барлығын тең тазалап Çağırma çıktı. Bırak sanatlısı çağırma çıktı. Jaksele, bakımlar bilen. Jaksele hareketliğine devam olmayacağız. Birinci haftasının salma derecesi 35 kilogramın ortasında salma olmayacağız. Jaksele olacak mı? Birinci ama hoş bilekine yanlış koyuyorlar. oldu. 6-1 oldu. 6-1 oldu. Sağlık Kesin Aybanlar komandası Mısır Kolum'un çıkmadı. Yaşayan bölgelerinde, eğitimimiz yaşayan kolayında, 5 bölgelerinde, sabır geçer. Olaylara bölge, sabır bölge, aşırı bölge, vakit bölge, hepimiz yaxşı yapmayalım yayınlarında, yaxşı yapıyorsunuz, sana haksız sağlık, komandları, sağlık tüplerimiz. Aytanmağa hayat geldi ya bunlar ya. Tabii